Dobrodošli u Finansijske novosti. Pogledajmo kako se danas trgovalo na domaćim berzama. Raiffeisen banka i Western Union fondacija u okviru projekta Knjigom na knjigu doniraju knjige te nastavna učila i opremu za nastavne kabinete u školama u Bosni i Hercegovini u ukupnom iznosu od $20.000 američkih. Ovim projektom obuhvaćeno je 12 škola širom Bosne i Hercegovine, a nedavno su vrijedne knjige isporučene mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović u Goraždu. Nama je veliko zadovoljstvo što smo u prilici da pomognemo školske ustanove u obavljanju njihove funkcije svakako. Posebno nas raduje činjenica što ćemo ovu školu, odnosno njihovu biblioteku, moći da obogatimo sa dodatnih 125 naslova koji će zasigurno poboljšati rad nastave književnosti. Projekat je koncipiran, pokriva teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, ukupno 12 škola, od čega 7 u Federaciji i 5 u Republici Srpskoj. Nastojali smo ispoštovati želje škola i što više se približiti onome što se oni traže kao svoju potrebu. Mislim da je ova donacija došla na pravo mjesto, u prave ruke, vrijednim đacima naše škole, a ova škola je prepoznatljiva po našim uspjesima u učenju i vladanju na kantonu, Federaciji i Bosni i Hercegovini. I mislim da ćemo ih valjano, vrijedno, jako dobro iskoristiti. Škole širom Bosne i Hercegovine koje će biti obuhvaćene projektom Raiffeisen banka i Western Union fondacija odabrali su u saradnji sa nadležnim ministarstvima obrazovanja i prosvjete.